CHP Partiya Serakiya Muxalefetê Opozisyonê li Tirkiye aya neçûna wan ji bo îmraliyê û dîtina Abdullah Öcalan dikare çi peyamek bîtin? Mumkîn e di siba rojê de bibîte rêgir hemberî derêxistina yasayên pêwîst bi serêxistina proseya aştiyê yan jî Tirkiye bêterûr. Hêje Mihemed Kamaç Parlamenterê Dem Partiyê Amedê mêvanê min e ji Enqerê. Hêje Mihemed tu bi xêr hatiye Kurdistan 24. Şanda demê digel MHP em bêjin endamên demê digel MHP û AK Partiyê di nava komisyonê de çûn bû dîtina Öcalan. Ji îmraliyê çi peyamek anî gelo? Belê serî de em we û temaşevanên hêja bi rêzdarî silav dikin wekî em bêjin we jî anî ziman xebera xwe da bi rastî şanda Komisyona Parlamentoya Tirkiyeyê ku bi sê mehe karûbarê xwe berdewam dike û gelek hevdîtinên girîk jî pêk anîn divê xalê de bi rastî van hevdîtinan de gelek zanyarî jî bo nexşereya çareseriyê dest xwe xistin lê dawiya dawî em bêjin hevdîtina li gel Birêz Öcalan nehatibû pêk nehatibû heta vê demê jî. Ev hevdîtin hevdîtinekî dîrokî bû. Yani hem naveroka wê dîrokî bû hem em bêjin meneya hevdîtinê bi xwe jî dîrokî bû. Boy ku di dîroka Tirkiyeyê de hetanê niha em bêjin wekî بفرمی زمین پارلمانی دا برای کمیسیونی که ام بیشتر حتی نه پنگاوی فرنگی نه هاتو آبیتن دبی معنی هنی دا ام پنگاو کو کمیسیون پارلمانی آبیتو ام بیشتر دو سردانا گرام ایمرالی برای جلان کردن بیا معنی خود از براستی گاوی کی گرینگ بو وکی ام بیشتر کمیسیونی جی داخلی وکی نه سرناوی پارتیا سرناوی پارلمان ترکیه داخلی که تا بلاف کردن برای گشتی راه در گهاندن هفدیدنا Birêz Öcalan rahatiye kirin ji bo prosaya çareseriyê ev hevdîtin gerek erenî derbas bûye. Lê belê bi xal bi xal çi hata axiftin kîjan pirsatên kirin bersîv çi bûn yan jî daxwaz çi bûn hatin ziman bi rastî vê xalê de zanyarî destê me de jinînin lê tişta ku em dizanîn hem hevdîtin dîrokî bû naveroka wê çi dibe hevdîtin dîrokî bû û her wiha em bêjin meneya wê jî bi vê astê de cihekî muhîm bû. Baş. Muhîmiya wê giringiya wê çi ye mesela ev dikare çi pêşveçûnekê bide proseya aştî û çareseriyê bi taybetî derêxistina yasayên pêwîst bi vê proseyê ji ber ku êdî hevdîtin temam bûn dema civîna komisyonê ye gotû bêşkirina wan nerîna ye yên ku pêşîniha hatîne wergirtin bû derêxistina hin yasayan. Aya ev dikare alîkar be? Belê yani hetan hem bêjin boyê proseya çareseriyê pêngavên hatin avêtin hemû yek alî bûn. Bi rastî jî em bêjin ev pêngav hemû bi destê Birêz Öcalan hatin avêtin. Yani fesehkirina PKK peyama hatiye parvekirin, sekna PKK berasima çekşewitandinê û her wiha vekişîna ji Bakurê Kurdistanê pêngavên pêşveçûyî bûn lê yek alî bûn. Carê yekem em bêjin du xal divê derê de muhîm hene. Ya yekem ew bû di Parlamentoya Tirkiyeyê bi fermî komisyonekî ji bo çareseriyê hat avakirin. Ya duyemîn jî serdana Birêz Öcalan hat kirin ji bo ku Birêz Öcalan em bêjin aktorê herî serêkeyê vê pêvajoya hene ye. Em bawerin piştî vê hevdîtinê û ew hevdîtinên beriya wê jî hate kirin zaniyeriyan zêde destê Komisyona Parlamentoya de dest kevtiye. Êdî pêngav gede Parlamentoya Tirkiyeyê bavêje. Ne ku tenê em behsa partiyên desthilatê dikin ya jî opozisyonê dikin. Parlamentoya Tirkiyeyê komisyon wê îro civîna komisyonê heye. Komisyon wê bicive em bêjin nexşereya xwe diyar bike. Divan dest zanyariyên ku ez ê bêjim ji hevdîtina re derxistin ser wan zanyariya wê nexşereyekê pêk bîne. Her wiha di aliyê yasayî de jî wê teklîfê xwe Parlamentoya Tirkiyeyê re ragihîne. Em bawerin hevdîtina du pêşiya vê xebatê zêdetir jî vekiriye. Gerê yasayên em bêjin yasayên hindek alî dibêjin yasayên taybet em jî dibêjin yasayên em bêjin azadiyê gelek roja pêşiya rojê ev komisyon pêşniyarên xwe ji bo Parlamentoya Tirkiyeyê ragihînin û her wiha ev yasaya hane ji Parlamentoya Tirkiyeyê derkevît û fermî bibîtin. Ji bo ku em bêjin ev sekna heta niha hate nîşandan bi taybetî wekî we jî xebera xwe da anî ziman Devlet Bahçeli ji bo ku ez ê bêjim pêşveçûna vê proseya hane bi rastî jî her tim hevokên pêş tîne ziman. Yani wekî dibêje bira ev dijmintiya navbera Kurd û Tirkan da biqede bira piskirêk Tirkiyeyê em bêjin were çareserkirin
بلا پیشرو من داجی بلا امبیجن داوی من بلا سیدار بده ببی رنگی دینه زمان بلا سیه و گوتن المهمه yani mühimti avêjî aliyê partiyekî wekî partiya MHP'tê ziman û her wiha partiya desthilatê jî ji bo komîsyona em bêjin îmraliyê her wiha xebatên heta niha ev xebatên ku heta niha hatine eger meعنayekî têda hebe meعنaya ya herî zêde aliyê yasayî ve pêngav werin avêtin. Başa em li ser aliyê yasayî bisekinin hêjayek amaç. Mesela da aliyê yasayî da CHP û Partiya Tirkiya Nû ji ber ku neçûn bû dîtina Öcalan dikarin bibine rêgir hemberî derêxistina van yasayên pêwîst bi serxistina proseyê mesela azadkirina zîndaniyên bûyera Kobanê di nav wan da mumkin e Selaheddîn Demirtaş heye zîndaniyên siyasî hene rêpêdana çekdarên PKK bi Tirkiya Bakurê Kurdistanê aya dikarin li perleman bibine rêgir. Yani rastî em yani dil naxwaze yani bu rengî em bînin ziman. Em bawerin em bêjin neçûyîna wan yani îmraliyê nabese dema ez bêjim li dijeyetiya yasayan bike nabese dema wê xasê. Em wisa hêvî jî dikin rastî. Em danûstandinan jî vî rengî hem partiya Rêya Nû hem ji partiya CHP wekî em bêjin sereke opozisyonê ye li Tirkiye parlamena Tirkiye'de hem van gotûbêjan wan ra jî dînin ziman. Em hêvî darin ji bo ku ez ê bêjim yasayên werin derxistin nebin. Ez bêjim bendav li pêşiya wê. Lê bibin yani wekî ez bêjim muxalefetekî giran ji hember van yasayan bikin. Hem bawerin hem dengên Dem Partî û em bêjin partiyên desthilatê bi dengê van sê partiyan jî ev yasa wê derbikevin. Lê dil dixwaze em bêjim ji bo ku zemîna parlemenê ye parlemen yek dengî van pêgavan bavêje van yasayan derbixe. Ji bo wê xasê bi her rengî ev yasa wê bi derbikevin wekî we jî hûn jî tînin ziman. Em bêjin bi serî da doza Kobanê birê Selaheddîn Demirtaş û bi sedan siyasetmedarên me zindanê dane. Her wiha bi sedan siyasetmedar ji derveyê welatin. Her wiha em bêjim ew keseyên ku çeka dev çeka berdin gere welê bikevin nava civakê da tekoşîna xwe bi rêyekê demokratîk bimeşînin. Ji bo ku ez bêjim ev proseya heta niha hatiye domandin û hatiye vê astê bi meعنe bibîtin taybet hevcedarî van yasayê hanê heye. Em bawerin ev yasa demeke nêz da wê parlamenta Tirkiyeyê de derbas bibin. Hêjayek amaç pêşî destpêkirina vê proseyê bi awayekê mezin bi xurtî Dem Partî piştgirî dida CHP heta bi wergirtina çendîn şaredariyan AK Partî şikestin îna paşî zêdetirî 20 salan hemberî CHP. Lê niha çima Dem Partî ew qas bi îsrar e ku ev prose biçe serî. Erdogan dibêje ya ji destê me tê em ê bikin em rê nadin tu kesek pêşiya serkeftina vê proseyê bisekine îro Dewlet Bahçelî dibêje eger Tirkiya bê tundûtî jî û terûr serê min jî li ber be ez hazirim. Hûn bawerin ku ev prose di qazanca Kurdan da dawî bê mesela ne tinê Tirkiya bê terûr belku mafên bingehînên Kurdan di ana yasayê da li peywerin hûn bawerin. Bi rastî yani em bêjin rastî rexneyan em tin dibên demên borîn da piştgiriya ku em bêjin wek siyasî hilbijartinên herêmî da hilbijartinên giştî da piştgiriya ji bo CHP hatiye kirin yani di vî warê de caran rexne tên kirin. Lê em dibêjin em her tim bi demkî yani wekî demkî destkeftiyên me wê çawa werin parastin em bu rengî siyaseta xwe sererast dikin. Yani dema ku borî piştgiriya CHP ji bo em bêjin lawazkirina desthilata Tirkiye tiştekî mühim bû, tiştekî konjüktürekî mühim bû ji bo wê qasê seknan be ew bû. Lê ya herî girîng ew piştgirêka Kurdan li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê were çareserkirin. Em dijminatiyekî li hember tu partiyan bi vî rengî ava nakin. Em bêjin destkeftiyê Kurdan werin parastin, Kurd bi vê proseyê de ser bikevin. Em bo wê qasê roj yani ev roj eger pêwîstî bi vî rengî be hem têkiliya destata Tirkiye û partiya MHP jî dayînin ji bo destkeftiyê Kurdan em siyasetekî vî rengî de dimeşînin. Belê wekî pirtavaya davî em bawerin ev prose wê bi ser bikevin. Yani serkeftina vê proseyê bi rastî jî serkeftina Kurdan e em dixwazin êdî wekî em bêjin bi fermî êdî piştgirêka Kurd Tirkiye hate famkirin yani hate naskirin hem zemîna parlamentoyê da hem bi devên partiyên desthilatê da
هات زمان ادی فرمیه پسکریکا کرد وی ولاتیه گرهوره چاره سرکرین ام باورن اف پروسه و انجام هجای آوه کماچ هجای کماچ گلک جاران کردین باکوری کردستانی هم لسر آستی جواکی هم جی سیاسی چاره سریا پرسا کرد راحتیه که جبو باکوری کردستانی و ترکیه گریدای روجاوای کردستانی تکن دبیجن اف پرسه اف پروسه تک آلی نابیتن گریدای روجاوای جی گریدای نهیلان و نمانا تهدیدین ترکیه برانبری روجاوای کردستانی هوا دید چند روز بره فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی هاته باشوری کردستانی دیگل جناب سرک مسعود بارزانی دیگل جناب سرک وزیران مسرور بارزانی وینه وان لناف همو کردان لچار پارچه کردستانی و همو جیهان دنگ ودا و بوجه بختواریه بوجه سربلندی و شانازیه پشت راجی مظلوم عبدی راگهاند کو اوه دست بیکا قوناغه کنویه و سپاسیا جناب سرک مسعود بارزانی کریه کو هر تم جبویه گرتنا کردان رول لیستیه رول دیتیه به همان مجاره و گریدایی یعنی رولا جناب سرک مسعود بارزانی بو سر خستنا پروسه آشتی و چاره سریه لترکیه باکوری کردستانه بو نهیلانا تهدیدین ترکیه همبری کردین روجاوای کردستانه هین چوا دبینن يعني براسي جي دلخوشي ام بيجن سريك وريبرين كردان بهفرة حديثنا عندكن دانوستاندن عندكن بوي كو سياستك بمشينن ام بيجن بيشنيارين هدود جيرن وكي هونجي دزانن وقتا كو ام بيجن بريز اجالان پیاما 27 سبات بالبريئه بلاكرنا پیاما 27 سبات گوتو حتى از نيرينا بريز مسعود بارزاني ورايدارين باشوري كردستان يك آدیمین شیم بیشتر بروجاوای کردستان جا آگاهی منتونه بین است پیام بلام نکن. نوابه شامده داجی از جه بو مختلف هاتن باشوری کردستان مسردان برز مسعود بارزانی هر وها برز نچیروان بارزانی و بافل طالبانی و رایداریم باشوری کردستانی مکر یعنی اف مبست اوه اف راستیا حالی بو یعنی برز جالانجی سری دارگو حتی از نری نوان نگیریم است پیام بلام نکن. وکی هنجد بیشتر هم بیشتر دیتنا برز مظلوم عبدی و برز مسعود بارزانی یا به داوی دهوکی گوتن گرینگ هاتن زمان. اوینه که حتی بلافکر نوا هر کردان داشتی براستی جیه کلجانی بود. و هر وها هم بیشتر رولا برز مسعود بارزانی و یا هم بیشتر حکومت باشوری کردستانه جبوی کو پروسه چاره سری بسر بکویتن رولی که دیروکیت که به عالی وانداشی. او جیه دلخوشی هم باورن و مدید جیویا. هم برز مسعود بارزانی هم بیشتر حکومت باشوری کردستان و هر وها بافل طالبانی یعنی عالیه یکیتی داجی هم بیشتر هر عالی جبوی سرکفتنا به پروسه هنر کاروباری خود به کیفاشی و بدلخوشی بجیتینن هم جب کیفاشن هم سپاسداری آخوشی جوان را پیشکش دیکنه هم بیشتر یکیتی کردن ویرنگیه لیبلی هون زانن حکومت ترکیه هر تمثال روجاوای کردستان دستکنه هم زانن هم بیشتر باندورا تکیلی حکومت باشوری کردستان هم دنیای را هم دولت همیرمی را هیه. اوان تکیلی انجیج بوی سرکفتنا باشوری روجاوای کردستان براسی بکارتینن هم آگاه دارن کارو خبات وان یه پیروز هم دبینن هم باورن به هفرا یعنی هم باکوری کردستان روجاوای کردستان باشوری کردستان و هر روشلات جی همو پیک بگریداییه یعنی هم بیشتر لیبل جی دلخوشیه هر پارچه کردستان و سرک و رایداری کردان به هفرا پیوندی داتینن herkes rol axwaya serkeftine pêktînîtin em carektir hemû parçeyên Kurdistanê ji bo yekîtiya Kurdan ev helwestahane gerek mühim e gerek girîng e em carekî spasdariya xwe hemûya ra jî pêşkêş dikin em bêjin belê ev proseyê bi ser bikevîtin wê bandora xwe li ser Rojavayê Kurdistanê jî biketin wê bandora xwe li ser Başûrê Kurdistanê jî biketin her wiha rojhilata navî de ji bo serkeftina Kurdan خالکی دیروکیه و ام باورن و بسرکفتی جی داوی ببین. بله ام لپی آخفتنین جناب هوای بارز دبیجن آمین خدا بکه کرد و آشتی و آرامی و کوی و براتی ببینن یا کو خونا بابو کالانا و قربانی بودای حتی روز افرو. هجای محمد کاماج پارلمانتری دم پارتی آمده جان قرای زور سپاس.